Jakhonche Cloni Pioneer Kebarni, West Karbiang Long Riarlo, Kopili constituency ke Pardupon, Kheronia Lonkedo, Agriculture Inspection Bangalo IB along, Autonomous State Demand Committee, ASDC Songpen, pherangke amei Kephapon. Karbiang Long Autonomous Council Pen, Mega Solar Project ke Sompon Jalam Theke Klangajok, Jakhonche Cloni Pioneer Kebarni, Autonomous State Demand Committee, ASDC Songpen, Labangso Project along ke Chokche Thekbon Longse, Karbiang Long Radapan Lamthe Chepaklangpon. Bharatiya Janata Party ke charipona government atum kaching thuramen pen Karbiang Long alongli suri achiri ke en pen Karbiara raphan ke pas sungjia saisi klempon bom pusi jongpon lo Sita kamang hume me alam pa galakan lo la solam 2022 animkan 23 November le tender call pusita Karbiang Autonomous Council punon taka MLA tum punon la taka MP tum le punon latum la solam bang dip join patu join 20,000 bighas along le so APTCL kan ki PG phala tum chi project lo salam thai bang Bangso Pathak ASDC Songpen ke Assam Power Distribution Corporation Limited mate APDCL mate Mega Solar Project a scheme along pen ke Karbiang Long raratum thang aliabi pusi ningjepon Lason se Kopili Lower River Power Project along dem ke tengpon lake Assam arloke ke naya demlo labangso dem pen 120 megawatt power sitami ki bonaja kongdo labangso long ke AAC atumpen West Karbiang Long along welong APDCL atumpen agreement ka chetok don hud suri isira pharohinira plikebra pho bighas pekpon detlo la solong longlena mate compensation apharman kuti pharohinira isira lak trokebra suri plikebra pho atangka kisik pondolo setami arona tengpen bangso atangka long pon pelang puta ningjepon aron semar ponte je ladak aso project dat jong siking lo de ason na botor ke chela pini doji thengpi ter phang apang pini apang ke claim nahi tomon pini farman man claim nahi sondo local development apang claim nahi seta laso APDCL pan ke lahai project ki musta dak khang rules and regulation Abosila itu yang lama tu tak lah. Beda lama tu, anak tak lama tu. Whereas kalau Autonomous Council pen periodical pata kipi ekor pinian tak pada lag akan kan di dulu celo ikela. Kira kami macam ni. APDCL pin kipi ke khas kisti tiap lo. 7 crore 4,88,515. Lapan no second stage kipi tu ya bang 12 crore 70,50,000 taka. Lapan rupiah tak 20 crore tak lagi. Aku tilau sekuti pada ini. Cetak non poisa di pitula, paper sabidar pi bang mana pitri bang ke langsung bicara. ASDC Songpen ke Karbiang Long mate Assam Meghalaya aduya hoyalong give and take policy ke paman ponalong ke mentu nepenta che dondon thekte lapen Karbiang Long along APDCL Mega Solar Project aphan long le ke pek ponalong ta che dondon thekte pusi KAAC EM Abarim Ramsing Ronghang lapen Sarsing Ingleng ahin pen than bachini pon non prabjin pen update dari kuchili rundelang sita Assam Chief Minister Himanto Biswa Sarma lapni Konrad Sangma lang MP long sila tu bahni Chief Minister se token hidung isa mai tepat uji lasalam si plan la sili tu ki puji bang elahlo ladak insamjin pen ke guru ke thak la soha war along aku puhak suluk soda ki sa tomon ke bang puji pan alang tum bang ne Chief Minister manang sun plus sila so ke plan bang ne tum alang tum pan pinram lo la si la so give and take a decision bang Assam sarkar tu chi withdrawing so give and take apa chunji pharma alang itum ke seng Assam government pen ke seng regional committee bang hidak nanji la pen la bang so give and take bang ke nilitum ke Kheruni pen Mohon Teron Karbiang Long live